Yazi ngangilokhu ngithi ngizonibuza nina abalandeli bomculo. Ngithi ngizonibuza ngalabaculi bamanje ukuthi labaculi laba kungani bengayiboni izinga abakulona noma sebebusisiwe kube ngazathi ababoni ukuthi babusisiwe. Yini engenza umculi athi ephakeme esezingeni eliphezulu nezinto akazenzayo zibonakala abe busy anake abalandeli ukuthi bathini? Yini engenza umculi osezingeni eliphezulu aphikisane nobalandeli nanokuthi nje umculi azi umlandeli ukuthi uthini ngaye? Uze umculi ecomplaina ngomlandeli ethi umlandeli umosha ibrand yami kwasha kwacima ukudla kwami. Umazi ngani umlandeli nje umculi uphezulu ngoba noma ngase kuthiwa ku TikTok ku Facebook ngendlela engibabuka bephezulu ngakhona labaculi uNkulunkulu yababusisile kufanele ngabe bakhuluma nabantu abasezingeni labo babayeka abalandeli lezinto abayikhuluma basuke beqolodelana bodwa bonke labalandeli nokubabuka bekhuluma izinto bephika imisebenzi yomunye umculi bephika imisebenzi kodwa inhloso yakhona kusuke kukuzwisa abanye abalandeli ubuhlungu kusuke kungekikho ukuthi uzolalelwa umculi uma umculi ejika eya ko Facebook eyobhala imibhalo eqolodelana nabalandeli niyabona ukuthi umculi useyikhohliwe ukuthi ngempela ukuliphi izinga ngoba umculi kufanele ngabe akamazi kwaleyo mlandeli kodwa mangase kuthiwa khona umlandeli onenkinga ohlwempu angaqhamuka nje umculi ayofaka isandla size lapho kudala sibabona abaculi sibabona abantu abadumile abadlali bebhola ngisho igwile endaweni uyozwa kuthiwa nje bebekhuluma abantu bendawo bemthuka akayinaki leyo nto leyo kodwa abaculi abafuthi laba sengathi ababoni noma sebebusisiwe. Uyazi ukuthi abaculi babekhona kuthe nje kuqala ama video ama DVD kwakukhona lo kwakuthiwa umtshengiseni omunye kuthiwa umgqumeni kunomlandeli la kwakuthiwa uXamxakekile okadlamini babananga nangilo wakhe isitezi lo mlandeli loya wayezisho izibongo kamtshengiseni ayiqede zonke emavidweni kucaca ukuthi umlandeli kaMtshengiseni ongakanani kodwa into eyenzeka ngelinye ilanga umgqumeni wathi maye ekhiphile wathi umgqumeni kuze kwakhala umawotwana umfoko kaDlamini ezama ukuhlabekisa umtshengiseni ngomlandeli kaMtshengiseni uXamxakekile ukuthi umgqumeni uyazi ukuthi uXamxakekile igama langa kubumawotwana akazange kodwa umgqumeni azonde uXamxakekile lokho elwethu ufaka isandla ekudleni kwami ufaka inhlabathi akazange azayenze ngoba wayezazi ukuthi usezingeni eliphezulu umuntu aphikisana naye umtshengiseni akaphikisani nomlandeli waphinda umtshengiseni wathi ngifike enquthu ngathola induna yinsizwa uHluphizo wathi akakwazi wabuya umgqumeni wathi ngiyamangala mase kuthiwa induna yinsizwa isalazi idla amanzi kodwa akazange umgqumeni azonde induna yinsizwa uHluphizo waphinda umtshengiseni wathi ngibuza isalukazi sangakini wathi umgqumeni uyophuza ukungazi uma usangibuza konyoko okhulu kodwa umgqumeni wayengeke abe naso isikhathi sokuhamba ayozondana nezalukazi ukuthi ngoba zithanda umtshengiseni manje labaculi laba bafethu ngiyayisola kakhulu lento yabo ukuthi nifunani baculi kubalandeli ngoba kunomehluko phakathi komlandeli nomculi wena umculi abalandeli bayeke baqolodene bodwa mina bonke la mhla ohlakaniphileke uzoyizwa lenkulumo ukuthi yapi uzoyizwa ukuthi yapi kunomehluko phakathi komdlali nesihlwele uyazi ukuthi isihlwele umdlali angashaya amagoli amathathu kule weekend sijabule isihlwele sigxumagxume lapha kwistand laphana sijabule isihlwele sicula sigida yeso kuthi ngeviki elizayo umdlali ageje igoli elilodwa isihlwele sibone sizungeza izandla ihlwele lizungeza izandla zithi akakhishwa ziphosa ama-aphula iphosa amabhodlela estadium seyikhohliwe imisebenzi ngamagoli amathathu abekorwe lo mdlali ngeviki edlule ngoba kunomehluko phakathi komdlali nesihlwele isihlwele siyayikhohlwa leyo nto leyo isihlwele siyakwazi ukuphuma umdlalo ungakapheli ukuthi ngoba i-team yakhe iyadliwa ngo-3-0 siduba isihlwele siphosa ama-aphula egroundini siphume ngaphandle kodwa umdlali angeke aphume egroundini ureferee ngakayishaya impempe ngoba umdlalo uyazazi ukuthi akafani nesihlwele umsebenzi wesihlwele vele ukuxofa nokumosha manje nabe ngithi ababhemu
labaculi bamanje bafethu ake baphume endabeni zabalandeli kuze kufike zonke izinto lezi ezikhulunywayo ezisolwayo abaculi bafunana endabeni zabalandeli abalandeli mabeyithukanela laba bekhuluma into abayikhuluma ngoba iqiniso lilodwa labalandeli laba basuke bephika into ekhona beyibona okusobala ukuthi abantu bokunganakho unganaka umuntu mfowethu othola ukuthi noma engena ku TikTok uyahamba ayoma ngaseklinikhi ukuthi ngaseklinikhi kune wifi uyahamba ayoma e-library ukuthi uyambona nje lo muntu oyisokolelayo nje ngelinye ilanga umculo ohlakaniphile nje ungathi mawumbona uthi awunanga lo muntu yabo uvela ufaka isandla ekhikhini umuphu 200 ekuthuke njalo manje hayi baculi bafethu labaculayo ngathi ababusisiwe ngempela izinto abayinaka banaka izinto engenamsebenzi futhi kuqala ngabo ukuthi bathi abantu uNkulunkulu ababusisile ebenzela izinto ezinhle kangaka abaculi babekhona kuqala bengatholi lutho kodwa bajike bakhohlwe ukuthi abaculi babebhizi bathukana nabalandeli babhale lapha ku Facebook babhinqa abalandeli babhale ku Facebook babhinqa bona mina ngikhuluma into engeke ngiyibuke ngiyisole ngithi awu madoda lo mculi ngempela ungathi ebusiswe kangaka kunesikhathi sokulokho ebhinqana nabalandeli hayi abaculi ake baphume endaweni zabalandeli